Good morning, Sabtina viewers come aro. Ebe bishi tunabat dia se 3 phal jiwan phal rakhi dia kani sabse aro viewers come apna sob ke notun video de moi welcome kore ase aro achi de kia se kole brother special alna channel nam John kia kose John ngam naga vlog. bishi kushi baise amna mula channel de ha la number bishi kushi baise de kono moi tv koi de se aro mula Khodebi visit kurina aha karne bishi janabati ase de to apni jate amna han jate aha to ki mimite aise first Mon mon khode bui thaga time de mon majode casual discuss kuri thaga ai this time do kote hole beraule jabo to koina to tate bai ta mon milina chalo Nagaland trip kuru kinga hole koina to tate ba Nagaland trip na mon namsa ba Dimawur pongjise Dimawur Kohima ba Fusoro ba Kapamazu ba fake ba dari kifri do mohan kitia kifri pongjise mohan la khod ahanis na hoijise edo brothers khan mohan adha ke rasta ke log pa do innika khushi kokai bhai nisna log pa garne our family log pa nisna hoijise do one of the best innika kobo village itu kifri welcome moi itu ekta par shamna channel khan akepi koise hole nam khana phal username nahi gina na original naam aro posti bi phal ba koi dibi de moi mistake koi na dina okay so viewers sami khan na jani na thakbo mola nam do chuan ngam kunyak ase and mola bosti do japuka village ase ami khan jani na bi thakbo pare japuka village to do itu ase thank you so much to yate na visit kuri ai na mahola posti phale apni ake de bi bishi phal ase gina koi chole be chaka kiman chaka te jabole ase apni han sob mana chaka te chale bi isor bai phal ba kai kobole chibina aro mudu kwanish na mula channel la nam mudu bishi chota ase manu ke bis kobole bis rom na bole bi apni han la channel la nam bra moi ke bi support kori dibi kone ki pa kobole mon thakise gole apni ba koi dibi মই একটা দুইটা কথা কব এটো channel la edo ko edo horu ase na edo dangor ase edo ke eku lena dena nai man karne sob youtuber kolero sob ektai ase aro family bi ektai ase man family majode toy alak te khabi kona man enega nokore niki na do ekki lode ase man sob ekki tai ase dangor chotu koina nahi nai sob one family ekta family ase do one is na one of the best village ase carefree village te ami han aibe visit koribe ami han regret na khabo yate kimman bhal ase koina aro eta sister ba one is na mola side pa kimman jon manu sai ase please sister ke support koribe koina ami han opore itu first of all itu bi janai dibole mon ase sister do iman hard work kurina ami han osode enega content ani bole try kuri ase ami han taila khoda aina taiki digisho bole ami han surely morom lagjule ase do edu lab do direct ami han la through support lage take to please support koribe so thank you so much sister amila channel de enega avule dia garne so the last thing support koribe itu ase so thank you so much Spanish na man modu manunish na kotha pishi na kobol na pare itiba achide iman dai thakibo thank you so much aro mola channel de kiman junbra sai ase na family members kan tai ke bi jai na support kori dibi te koina moi dibi koi dia ase to achi mimi de to iman dai thakibo aro bye bye adena bishi khushi ba aro brother tai mola channel de hala number bishi khushi janai dia ase brother to achi mola khore visit ahadam de abnan la festival mo bishi khushi ba ase iniga chaka alag de jagin aina moi ke visit kora karne na thank you so much moi na apni ke koi dia ase to first to moi apna la channel la nam aro
posti la nam itu kan bi phal ba mu ke ko itu mula ବ୍ୟବস্থা itu ko ji Okay. So first of all, Didi wa na tala channel de man de opportunity dia karne bishi khushi pai je. Aro Kefri village de aha do ekta nichor jaga de anis na feel aise. Ina warm welcoming korise. Ma phal ba yatila manuhan man de treat korise. Bishi khushi pai je to moila nam do Karan ase holebi moila social media nam do Karan Ken ina ase de. So moi do actually to Bihar wa belong kore. Holebi born and grown up to Nagaland de hua ase. Kile gole to moila baba do Nagaland Armed Police ina de thakise etu karne moi to bacha damba yate thaka ase. Etu ase. thank you so much brother apni aro kwanish na mahalla posti te ake de bi koise hole bi posti te ai na apni kiniga bi khushi pa laga aro mon ni chaka de visit posti la hole bi sadam de kiniga apni dikise mahalla posti Okay, to Kefri village te aha do man do aji 11 day hoise 11 din par hoise pare de man whole Nagaland trip bira do to aji na Kefri village te aha do ekta kina ko homely feeling ekta aise ida agidi ko anisna yatela brothers khan ba man di man baba welcome kora man do expect bhi kora na ina bhi ho pare guna na man do simple alag jaga de bira nisna this time bhi nai ho pare camping tent khan lagawole jaga bhi paune nai guna na bhabi daga do নিজর ঘরতে বি রাখিছে ইয়াতেলা ককাই খান ব্রাদার খান বা নিজর ঘরতে রাখিছে নিজর ঘরতে নিজর নিচিনা নিজর ফ্যামিলি নিচিনা ট্রিট কৰিছে এইটো একলা নহয় না তাতে বি ভাত খাব মাতে ইয়াতে বি মাতে আৰু সব জায়গাতে না মাতা মাতি কৰা একদম খুশি পাইছে মানুহটো না বেছি ভাল লাগিছে কেফ্ৰিতে আহাটো thank you aro moi kwa aro bi ko tibol bishi manase kwanish na mul abna channel last side te bra aro mula supporter khan ke bina khatar bra abna viewers kala bi khatar bra na Mungkin support kor boleh mide koi ti khatar bra na short bra আচ্ছা তো এতিয়া দিদি লগে লগ পালো মই আপনি খান দে একটা ওয়ার্ডস কলে আছে লাইক দিদি তো বেশি হার্ড ওয়ার্কিং আছে দে ইমান চ্যালেঞ্জেস ফেস করার উপর দিবি তাইলা লাইফ মেইনটেইন কৰিব পাৰা তো ধেমালি কথা নহয় বেছি হার্ড ওয়ার্ক করি না তাই এতিয়া তাইলা লাইফ মেইনটেইন কৰিছে মা ভাল নিজৰ লা ট্ৰেডিশনাল বি প্ৰিজার্ভ কৰিবলৈ কোশিশ কৰা তো বেছি ভাল আছে আৰু মইলা ভিউয়ার্স খান না আপনি খান চাইছে গলে দিদি দে সাপোর্ট কৰিবি সাবস্ক্রাইব কৰিবি আৰু ফলো খান বি কৰি দিবি বেছি হার্ড ওয়ার্ক কৰি আছে আৰু নতুন ইউটিউবৰ খান দে বেছি নিডস থাকে দে সাপোর্ট লানা মান পুরনা খান তো অলপ সলপ তো হইলে বি আহে হইলে বি নতুন খান দে তো অলপ সলপ বি আনলে বেছি দুখ তো একটা ভিউজ আনলে এটো কাৰণে আপনি লা একটা ভিউজ একটা লাইক একটা কমেন্ট বেছি এফেক্ট হলে যেটো কাৰণে ফুল সাপোর্ট কৰিবি দিদিকে thank you so much to achi mimi de tu man dai thakibo aro tai ting moi ke bi support kori thakibi de kono moi tv koi di ase aro mola family members khan lo bi koi dibo tai ke bi koin thakise bole tai ke bi jaigina mola nam bra tai ke bi support kori dibi de kono moi tv khatar bai tu jani de ase thank you so much brother thank you brother mola video de aha karne na aro panish na apna nam aro YouTube la channel nam na jo mala family members lo khatara na na koiti Once again guys so thank you so much Didi amnila channel de na ahi wala dia karne do ya moila nam do ngai ong ase holebi social media do ngai ong vlog pabo aru moila basti do nokjang village ase bone du channel dia ase thank you so much aro kwanish na mala khode aigena apni kiniga feel kose mullo kadam de do ekdam best question ase hoi de jo gali brai brothers khan rasta de lok pai na mohande inal bisi welcome guise aru aji morning be ina aru itebi amni la khoda habi ekdam gushi ase to moi be like mohon expect bi granai de holebi amni khan ina ekdam welcome grina pa ge bisi thanks janai de ase do hoi ide moi ite ahi na mohan basti re kiman chon sai se aru alak alak basti man kiman jon sai se hoi nam do district la nam do jani thaka manun thakiu bare holbi exactly village view noile amni khala kina jai se takhan na jane do itu ane mohan do kiman viewers kan sai se amni kan ne itu dikhai diule experience ekta experience hobo karne birala ase do bisi bal manu lok pasi do yede bi didi bana tan dia ne bisi things dia se woni to koi di kushi ba se apni babi mul la channel te bi aigena iniga ai dia karne moi bishi kushi ba se de
aro apni han itu kwanish na mohla bosti te aro mola khode special na mola khode visit aha tu mo bishi kushi ba ase aro mo tu manunish na alak alak jakate jabo na pare kwanish na itu bai mo ina khode poine kam kori thake aro mo chaka kina boibo tati prai mo video le thake itu ba apna channel te kiman chunba mo ke sai ase aro mo ke morom pra support kori dibite kona brother la channel kan viewers kan lobi itu koi dia ase aro mola viewers kan lobi moi tai ke bi chai na support kori dibi koina itu bi koi dia ase to moi apni ke bishi khushi pa na apna la channel kan sai na moi bi bishi khushi pai aro phal brahi view kan loi pera thake apni na moi bishi khushi pai ase dei kono moi itu bi koi dia ase to apna side pra kiti koi ti boli mun thakise gole mola viewers kan de bi ni alak bole bi ni koi ti तो चलो guys dia chudi taila viewers khan ba sai se gulidu moi gibi support kuri dibi ngai ong vlog pabo check it out this ngai ong vlog kona pabo do amni khan support kuri dibi aru moi la viewers khan kiman jon sai se yede to chalo didi ke support kuri dibi to taila duk to amni khan dikhi pai jabo taila channel de gusi na sabi tai video kina upload kuri se guna to hoi taila bemar bi thingla bemar sina hoi 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 to tai man hard work kuri na aru traditional dress amnian background no already dikhi pai se to tu khan banai na tai do itu wala kam kuri si de guna chanai di so kiman jun sai se please support kuri dibi na let us support to each other na mohan ekta ekta ka support kuri thakibo de guna itu chanai di se thank you so much acha to aji to iman tai thakyo aro tai di support kori thakyo de kono moi koi de to bye 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 aro bi bishi kushi brother nato nai jede aro bi to brother ke mula channel de hala nambra bishi thanks koina apni ke bi koi dia ase aro first to moi ekta apni ke hutibo itu apna channel la naam aro posti aro apna la naam ini koi di firstly thank you so much didi ji tala channel de aiwo dia garne and mula bosila nam do le nogya na se le moi basic town ni janam phanya jaji boi jagi aru mula nam do sem ha kunya gasi aru mula channel la nam bi sem ha kunya ge ase ta nutun khulina ase hu sa to ani support korbe moi bi chotai ase to masa mane ki family hoise aro konyak manu kan hole bi brother and sisters kan ase amam na notice kan sob to etura action ke ina morom support thakibo lage na aman alak alak jaga de thakile bi na achi kale media olai gene ina support na dikha pachi ki kuri thake pera ase apna ki kam kuri pera ase aman ba be dikha ase to apna ham ba be mokhan de pe sai ase itu nishna ki man chum viewers kan ba sai ase na moi sabke itu koi ti bole bishi mun action na support kura thakibo lage to ina mohala hat like kuri dia ba to paisa to na chapola na mula hop to kumba to itu bin nate sai dia ase itu amrom brahman sob manu ke support kori dibite kono moi tibi kori dia ase to ekta apni ke huti bole bishi mon ase to mala bosti te ahigina na kiniga thakisha abna ya ke free do moi I wo do hamna do koi degi ke le do brother things kan do mala mane kotha koi degi friend ase to tai moi ingi olai si ba garne dai ko ke free do pongjo lagi bena starting by I will bena aru bishi manu call koi dai se friends kan bishi ase de mala bi to I will ke free day ki alwe visit kori bi se alwe man aji do lot untiming dai te ase kiba kibi sabole na pare india baris season ha gani na তো কেফে তো আমি garne তো বেশি ভালো আছে আর friends kan daga garne cornish na আছে bishi pala se abla vlog tu moi hotai ding sai thake moi bi na to bishi khushi ba ase de aro kwanish na apna viewers ke bi ekta tita koi tibi aro mala family members kan lo bi moi koi ti ase tala channel de bi chai na moi bi chota ase aro tai pra bi koi chota ase ke iki ase chota ye she na moi ti jon to morom ba moi ti jon ki bi na pare ke na support kori tibi de kono moi tibi koi ti ase to achi mimi te tu আপনি কি কবলে মন আছে নে মোলা চ্যানেল তে একবার না কইছি kunyan sai ase amyan support kori aru edo social media chola do ile nijula rasta bi khule hal jai shuri na ko jai shuri ni friends kan babo nijula family han nisnai ase edo social media la friends kan ni photo aru social media kun chola ase amyan ge volume jado
attitude na thakibo lage nijuke moitu dangor ase india hotna na thakibo lage kunba han dage olap subscriber khan followers khan official moitu dangor manu ase aru chutu mutu han text kan koishole accept na kore india na so moi kole man jadu idon na thakina sob ke normally treat kobi aru amni bi alag jade jade ni tahan amni ki madad pabo aru amni bi kot kote edu koishole bi madad bishi lage social media line dena inge bi ase aru niju garne rasta khula dia la ase chalo aru kun kun sai ase moi la side prabi didi support koi dibi aru didi la side from moi sai ase kole support koi dibi mola agi de kansina chemha kunya ase koro side ta de chalo Thank you so much. Achi mimi te te man tai thakibo aru bi botai ting support koribi de kono moi sob ke koi de jancho. Bye.